Hello, good morning. Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Cambridge TV. Pinike last day of inter college. So 30 August. Alam bange pinike 30 August. Lapen last day lo. Kasi pini bange alam ni tumat sini thai po nili birthday lo. Birthday ke nili dak. Hem down long lidat join ni. Mani dak kom som holo. Mani kom som join ni. Hem bena ni sehang lo. Nang uthai thapbo eta apor kaje tontea join lo bangune delo so nililong panan avedel la lapen tui so patui abang ke nili blogging kuri long ege delo blogging kuri long ege done nili mithang mane dance lokok dance ta soundbox somar hai mane avedal ajoini nilitum ka rehearsal long mobile pen se anu charge si mane rehearsal lo anu tin mobile si omra se aben kabor ilo tuwe ke perform don ke tumi dik anong we batai phone do rehearsal la pen tuwe batai ni rehearsal don lo ta asap sut pen choi delo ase ke the pen rehearsal long de jani asap problem do chelo expression bang chipi thek delo so last video asap so tuwe 29 na bang ajo laso ajo ko pipima kito aso hormu bang nali to mana baklang ko ba so lang ha
Bini last day lo 31 so hawar ki hat ahin pen nilitum ke barbo hemal ke barbo so nilitum best discipline kilong no so mang kenon kadang lay bom lo la pen tim pahan lo tim dalang ma so kapre ke long dress tami nitum best discipline ke long no discipline hello ke thena discipline hello ke thena college to son office to school to hai protedi to la so jane lo nitum ning je parong la so ala sab so da perform la to lang tha la so He drops out.